Tala Fou mai le soifua i le amatanga le nei mai yaso si mai lau whaafonga i Tala Fou o le radio Samoa. O whairoa le whare pae wā ngā i atu nei o na sui i Pakistan mō tala noanga o le whire mū e ui ele i whaamaoni ane whalawa i tele Iran o le aiaini o na sui e ngā i atu i rea fuafuanga. Wari putia le CNN whamtalanga Trump e whapea na whana e le Navy a Amerika se waa o loo iei lunga se fua a Iran. Wa amata nei se suenga le militeria Israelu se ata sa whasoa ina i lunga le social media wa whaeroa nei se pita Israelu o loo ia whaalea ngaina le whaatusa o Yesu i le tu isaute o le panona o le whaatusa i le temina whaasa tau ina Yesu. Whairoa le Israel Defense Force o le vaenga le puipuinga Israelu o lo vava ai le mata upule nei e onga ma o ngā yoinga lea pita ua le talawhea ngai. O lo whawo peona si itia le tau le sua u le Strait of Hormuz a o lata ai le teimi e whamae ai le tau whinga o whitawinga e pe o na maari rea umaiei a Amerika, Iran ma Israelu mo le umi e lua mai aso. I Iran wa whailoa stasio tangata whaitu la whono si nia le tunu u le BBC e le tai o no lato whamatu watu le whatuntunuina po le vainga o le Strait of Hormuz i Zaisi. Whai mai Ibrahim Azizi o le lato lea ia tatau ma o le a whaia Iran le whai unga sao e au fiai ma le whatanga ino wa e pasia nei lea o ngā sami. E ia whaeroa fwoi le au lato whaofi fwoi se pili le parlemene e au fiai le mata upule nei. Whaelo foi a sisi le whaatarananga lava lea o lo lātou pui a lātou lava i a tatau mai whainga whaamalosi a Amerika. O whaelo foi i tustusinga le BBC e whoringa o lo ieini whaailo ni wheese inga i te tonu lava le militeria Iran ma le whaapolikiki. Ta wātangia lea ina wa upuia nisi le minista o le vae whawhole a Iran o a Lalolagi ina ua whaiania na whaamtalanga le social media e whapea ua tatala ato atoa le Strait of Hormuz. Whai mai nisi ofisa whaasaralawi Iran tusa o lea ua tuua i lava a Lalolagi le awa noa i a Trump na te fola atua i le Lalolagi o ia ua malo i le taua ma whaamanatu lona manu malo. I Amerika whamai e toa waluta maiti mai le tasi tausanga i le sefulu tausanga le matua whasio tia se whaalawalawa na tupu i Shreveport, Louisiana i Amerika. Whamai le BBC o se tangata na nga iane ma se whana ta whana i tangata e toa sefulu ma sola ese ai se taabalenga o ia whaitu ringa ma leo ma whasio tia i loa. Ta ue leo lo o mawhatia nei a ingo i lato wa a fia o nei whanau. A mai se fo i o malo le malo ma le community a toa i le nei whaalawalawe. E leo whaeloina mai e leo i le temineisu a foe ua maririu, a ina tā ua iei nisi o tamaiti ua awhia e a inga i le ua mliu. Le esu a whaia Shama Elkins, whai mai le pule nu o lea whaetu whato atu la i mai leo se whaalawalawe whaapea i lo lato pito nu o Shreveport. O nisi na manu nu olo i le wharamai ma tālo sanga i nai e leo ia tālo sanga mo nei a inga ma whatia. E talitonu leo o lea na whaatupuina le whaalawalawe e nā o ia lava na awa iai, o lo o wha wauru suenga i le nei mata upu. Wa fola le tautupe Australia o Jim Chalmers i le vasenei, e whaitau miliona tangata whainga ruenga o le ama whaina lato ma waina se whiso soani, e awhetala Australia e to e se mai la fonga for tax deductions. O li ptia 9 News o lea whainga, o le a wha au fia i le tū la fono, ma o le a amata wha manu le rua whelua fitu po le tausanga fau. Whai mai le a sefe ai fo i le taimi ma le mau ngā ruenga whaatino, ma le a manui ai le tusa ma le ono tesi ma le 2 miliona o tangata whai ngā ruenga. Ta wele li potero no winga, o le a le toi mana o mia tangata e tu ina atu wha mau maunga po Lee City, e o atu i le awheta la moni tupe na wha alu tau ngā ruenga po work-related expenses. E ta ofi ese le atunu i le nei wha aninga le li te tupe, a tādi ai le isi la sanga e soso o ai. E mamawhati munga wa awhia i weringi tone e meisere o ngā te tonu o le a ai, ma ua fola ai le au fia o lea wha e tua New Zealand i se polo ingo wha lawa te tupu wha fosei le state of emergency. O wha ngā soro sa i ringo se ri mai Karori e talutun wina o lo misi au iei lo longa i le wha e tu lea, ma ua wha i lo fo i le wha ai tau, ua talawhea ngai lava o nā ngai e se mai tangata mai no whanga maola lalo, ma wha ai tu o lo vaia, mai te tau na whaatino le tūranga i te tono le rua se furu whai tū la o lumanai.
O whaitua pe o Wairarapa, Tararua, Woodville, ma Hutt Valley, o lo lapta i e timunga mamafa, whapena fo i mamatangi Manalosi i Wellingtone, ma Marlborough Sounds. O whautua i naire whaetete o tangata mamata i tū, tala lata mai o wingo le tau i rea whaitua New Zealand, i le amatanga mai o le nei wā yaso. Tala nale Radio Samoa, manuia ngā ruenga le awhenga iai.